tie muntie nya Yesu bia nkasa nkyere obi a Ghana ho fia sisi a wato ne din foforo yempe no kore nti na Tvgh kura for the meantime a wokọ na sori bia wadwen nya adwuma koto cars papa dedem atoto fie papa amom matrem ena amom keka nkwasem Yesu bia nka ahwenkyere obi a nyankopon ma obi a ho meka ahwenkyere no nti mesre obi anya careful o madwen nya adwuma nkomhye ni nyina ye nkwase ankomhye Meda obade ase ese odi mu piesie na natili menkwa acheme na odi eye mahwefo eni matiefo nso enkwa ache mo tese maden den mo kwanyem a eye mo hwemu a mo piesie TV and radio presenter e baba nyen nsem na na me de bre oni de saka wunya ha wo so drink bi esi wunchene na wo sepe kakra de so batie nsem na kakra na wa sere kakra na wa kase Ghana ye de ma renhu ewo Ghana de birada ora hopa wo de ko page ni so na subscribe attention TV unya subscribe attention TV page wo behwe yi audio se etwagu ni nyina wani beje wo besere sa wo renhu da na wa share e de amaye across all the social media platform ni so e de amaye na wa like page ni so aka ho e de amame ni se wo do comment ni so e de abaje se bibia wo ye ni se chu he subscribe we ya na wa share unya share ya na wa like unya like ya na wa do comment so attach changes aye ochi na e fire for fire ene ensembe na etwagu ensema etwagu ni de ano eye dempam eye Twene Jonas eye 31st ya etwamu ya je se ne he Ghana fo asofo ye omo beka omo nsem ni 31st ne besi eye reverend osi bempa ebeka bi eye nya papa na Tvgh so ne obebebe onso ni nsem edi egu ho eye Twene Jonas aba abonten abeka na dwen e de atwere eye prophecy eye 31st no eto edwanu mienko na mienko tie eye audio na agese agi atese ewo ye man Ghana so no embra se wanya sika na mana bro so na e fa otim waya azana nya sika na bro so na e fa otim na edidi otim amesrewo emma me fa ho nkompa nyankopon bio nyankopon bia ni ho a ni tipe no no the creator ona ye the creator ona bo wi ase enti se according to Bible no akwasi bro ni twere bre mo no o se nyame obi anso nchen no enti se wo di o musika ansa na ada o se wo no ye powerful chen nyankopon enti dama wo pe na obewu dama wo mpe no pa betena wi ase forever kwasia eya jam kwasia keka no munya sika na edi mutim ya na atom ni jime keka no munyai jam kwasia keka no dan ka Williams jam kwasia keka ni jime keka no na obe dollar no akofo ado ba power obechina mana beda 1 cedi is $1 oba beduru ye no akofo ado ba isisi ya dollar no ko 16 eye Twene Jonas ma body pressure eno odi ni jimi edi abeto yesi amino kase odi beto 9 sisi asa beda 12 entinam ka kire pipi fo nkwase afo nsem obi animi se obi de dollar every 3 edi akọ 16 no odi aba beto 12 ana 8 a wonye hwe a movement a dollar no obetim di abeto 2 no eno waye bibi se odi dollar ni free sa baabi e dan de bedu ni ehu say yes o predecessor no odi to 3 o buy wabo homoden e de free trade ya batu and no there we can all appreciate and acknowledge you tie muntie nya Yesu bia nkasa nkyere obi a Ghana ho fia sisi a wato ne din foforo yempe no kore nti na Tvgh kura for the meantime a wokọ na sori bia wadwen nya adwuma koto cars papa dedem atoto fie papa amom matrem ena amom keka nkwasem Yesu bia nka ahwenkyere obi a nyankopon ma obi a ho meka ahwenkyere no enti mesre obi anya careful o madwen nya adwuma nkomhye ni nyina ye nkwase ankomhye omaye de hye mesamu makwa ba ediba attention TV so makra mu dasene yesan in be share